Igama lami ngiNafadla mase ngifundisa itende, ngidlala itende, ngiphinde futhi-ke ngiwadayisa ama-keyboard engisuke ngifundisa ngawo itende. Uma ngithi ngifundisa itende ngilifundisa ku-YouTube, TikTok kanye naku-Facebook. Ku-WhatsApp angifundisi. Singakhuluma nje uma sifuna ukukhuluma nakho sifuna ukukhuluma kona noma sibonisane kukona. Kodwa nje ekufundiseni ukuthi mhlawumbe ngizokusendela amavidiyo ngo-WhatsApp angikwazi ukwenza lokho. Le keyboard yadayiswa i-Roland E68, yadayiswa ikwi-sale. Okay, ake sithi ukubreaka down kancane-ke indaba yale keyboard le. Othi ngisishe off. Yeah, so ngifuna ukukhombisa ngoba ama-keyboard abanye abawazi. Ngifuna ukukhombisa-ke ukuthi imaphi ama-beat ongawasebenzisa mangabe udlala amaculo e-worship nalawa awe-blues kanye nakuma-chorus ngale keyboard le. I-beat lakho lokuqala ongasebenzisa-ke for nje ama-worship song noma ama-worship beat number 15 okuyileli. Beat number 15 likhala kanje. Let's try tempo 1 2 bese kuba ke beat number 23. Bese kuba beat number 62 62. Bese kuba number 78. Ungawa-add-a-ke namanye ama-beats but lawa ungaqala ngawo lawo uma ngabe usa-onisa i-keyboard yakho ungakayazi kahle i-keyboard i-Roland E68. So ungaqala nje usebenzise lawa up until uyazi i-keyboard yakho uyifuna. Okay, mase siya kulawa ama-blues lamaculo lawa afana njengalethi ngizolibonga lawa maculo lawa kanjalo. So i-blues la igama lesigqile blues ungasebenzisa unumber 35. Then unumber 34. Number 81. 81 ke ubhalwe ublues. So ngithe unumber 35, number 34 no number 81. Mase siyala kuma chorus ungasebenzisa unumber 76 polka. Ama chorus ke ungenza kube slow chorus ngalama numbers noma ngalama beats lawo engizokutshela wona, noma wenze kube ama fast chorus kuyafana, akwazi ukungena ey'ndaweni zombili. So uyakwazi futhi-ke kulenza libe slow chorus lona le drum le number 76. Ngikunika umvuzo omkhulu onginika unginika umvuzo omkhulu, unginika umvuzo omkhulu. Okay,
Mese kuba-ke u-country. Ungakephi ku-country ngubheke la ibhithi elibhalwe u-country. Number 82. Number 82. Nalo. So phinde futhi ulenze libe slow chorus lona le drum leli liyakwazi ukungena unginika umvuzo omkhulu. Okay, ngathi ngiqedile endabeni yama-drums. Yeah, cela-ke wenze sure ukuthi-ke uyalike, uyashare, uyasubscribe. Uma ngabe ufuna mhlawumbe ukuthenga ama-keyboard, ungitshele, ungibhalele la kwi-comment noma uthathe inamba yami. Sihlangana ePinetown. Uma ngabe ungekho around la eDurban, nginalo uhlelo lokuthumela ama-keyboard ngalama companies lawa enza ama-delivery. Yebo. Igama lami uGood Enough Wadlama ngifundisa itende, ngila itende ngiphenga ngodayisa ama-keyboard engisuke ngifundisa ngawo itende. La ngiphethe ama-A16 amabili ane-price engafani ngenxa yama-condition awo enginawo. So lela ngaphansi lela ngaphansi iwu-7,500, then lela ngaphezulu ingu-8,500. So ibona lawa ama-A16 amabili esiwadayisayo. Khona i-68, khona nama-E96. I-68 u-10,500 ongekho negotiable. Ya ngizokuphendulela wona wabona ngaphansi ukuthi kanjani. So imhlana lama-keyboard lawa kade ngiwavezile. So leli ka-7.5 inesilicone eningi la, angazi indaba kufaka isilicone la, kunesilicone. Sase siyi-price athi u-7.5 because kunento eyisilicone enyana la. Then nangala does have isilicone nalena lapha ekhoneni, but into encanyana isilicone ekhona. But yona le ngala lo 8.5 i-right kakhulu. Nale e7.5 i-right, which nile silicone yona yenza ukuthi ingabi u-8.5 ibe 7.5 le.